Ivanović, Pasenija. Relevi Danica. Sad njemu dva. Isto delikatno. Sve druga ne. Jeste. Rekao si Goranović. Jes, ajde. Jeste. Ali I uneći je buca kostima. Ne. No. Ne. Teleće. Rekao si, inače. Čekaj, prvo si rekao teleći, da mi prebaci tu. Rekao si da prebaci za teleći. Čitaj to. Ali gledaj, rekao si Goranovića da tu piše i paket i ovo mesto. Ovo je mesto prometa. Ovo je Bijelo polje. Ovo je bilo polje. Ovo sad, znate gdje ste pisali ljudi, što je za sebe. Jer ja imam sve podatke gdje... Pa kad će biti ova govra? Sljedeća ta sedmice, ja sam čuo se sa ovim direktno iz Nikšića i rekao mi je sljedeće sedmice, pošto ove ne mogu, jer nemam vremena, jer sam velikoj gužu, pa ću sljedeće sedmice međusobne, to je znači utorak srijeda. I ja imam pravo kao i vi. A ti si tu je ovu. Šta bi se ovim Radovanu volim da Rekočeviće? Za polutke svinjske si ga pisao, a nema papira. Šta bi sad? Ajde. Čekaj, šta bi sad? 100 km mora da nosim polutke i usmrđeće se. Šta bi sad? A evo s tobom je riješio, brate, pa ne možeš cijeli dan s tobom da priča, idu kafanu da priča. Sljedeće sedmice, ovaj se interesuj sa Goranovića. I paket, i ovo. i paket, i... Ajde, čitaj koje imaš tu. Nema više napisano ništa. Nemo da ne birne bruka bi Pa bilo. evo vidiš da sam te pisao. 30 puta ti objasnio. 30. A mi čekamo svi od jutra što ime kurjaka. To ti je svako gore. Koliko je teška? 4 kila. 4 kila, pušaj. Ovo je necetinje, sad samo da ga raskasapim. Da se zna da se tu kad bukom može ovo raskrčiti. 31,4 godine. Voli ti moj konkretni proizvod. Ja mogu da se dije. Put 1. 15,1. Broj 1, jedan komad meso prometa. Hvala ti puno. Tako mi je rekla, tako sam napisao. 16, Slobodno se možete. Ajde, koji, ajde. Koliko je? Uzimo ovaj stalno. Vidiš? Ona ne uzima. 9,4. Zimska polovka. Na. Jer, daj mene jač. Ajde, pomoj. Pušti dolje sam. Šta ti ovo? Čovjeća polutka. Koliko, ne? 42 kila ona. Ta, tamo. Da ti upisana? Jel? Jeste. Pa daj. Daj to vam, gdje ćeš to? Aj, tu gdje to prolazim. A? Evo ovako. A da zašnislim u to izreš. Ovaj teleća je odnešen. Evo sad. I daj jednu svinju. Jedno ti onaj paket baš ti tamo. Jedno ti onaj paket baš tamo. Dogović Daga. Dajte. Za Milevu. Daj. Evo, potpisala se. Odmah tamo se prijavi. Za Milevu ovome dati u Pelević. Evo ti ga. Pelić Mileva. Evo što se vaša paketi samo teleće, aj vidimo. Milić Desanka. Evo ne, čuvala bi. A još jednu teleću. Gori. Ja sam Snežan Gubernić,
Član sam udruženja i u predsjedništvu sam mjesne zajednice Jedinstvo. Mi smo danas dobili podjelu mesa i paketa. Imamo veoma veliku pogodnost za to što to plaćamo na rate. Jer prije, kako sam rekao, niske penzije, mi nemamo mogućnosti da odjednom kupimo. A ovako to plaćamo na 10 rata mjesečno i tako. Jedan, evo dođe prvi. Dobro. Vidjet ćemo taj tamo, vidjet ćemo. Ajde, nije bitno. Jureće butuđenice 15 kg 3. Jureće polutke 3. Svinjske polutke 9. To ti ostavi za Zlaticu i ovo što je sve njemu da dam. 9 i 3 polutke. Predsjednik sam penzionera mjesnog udruženja Proleter Velidar Tomović. Svi penzioneri su bili zadovoljni ne samo sa mesom, nego i sa mesom i sa paketima.